Kaži. Od svih tih žena, djevojaka ovdje, prema meni bila najljubaznija. Jer nije meni potrebno da donese ona peškir ili da donese nešto. Ja se napravim toša, ja sam glumac, rođeni. Mnogo bolji od Živojinovića, od Pejakovića, ja sam im na audicijama pobeđivo. Jer kad je mene Pejaković svjetovo u Sarajevu, u Narodnom muzeju, kako se ja ponašati? Ja kažem, gospodine Josipe, vi ste učili školu da nekoga igrate, ja igram sam sebe. Pustite me da sebe osjećam. I kad sam ja sam sebe, kad sam ja rekao, tata, dragi tata, ovo imanje, a sahranjimo oca, što smo stekli, ali to glasno. Hoćete li da mitiram kako sam govorio? Ponavljam se. Da, nisam ja vidjela. Na kamen. Kad sam rekao u Narodnom pozorištu, gospodine Pejaković Josipe, nisam ja zasavjetao, ne htio mene da se posavjetuje, dovo me na audiciju, ali da pobjedi on ili Živojinović ili ni stari glumci. Ja dok ste me dovoljili, rekao ja ću vas pobjediti. Ja im kažem, a nisi. Živojinović kaže, i pobjedio sam ih. Jedan Hazam Čavuš povika iz Travnika, a zaboravio si, nisam zaboravio, nego on iz publike povikao i sahrane ocu. I jedan isječak ja povika, tata! Dragi tata! Mi ovo sve što imamo, mi to nismo kriminalom i prevarom lopovski stekli. Mi smo to časno, sa svojim radom, trudom, sa krvlju, sa znojom stekli. I očekujuću to što smo krvavo stekli. Jer sve što smo stekli, ja ću i odbraniti integritet kuće Graučeve. Ja kao poglavica kuće Graučeve kunem se na ovom globu da ne dam granica pomjeriti, da ne dam raskopati to imanje što smo vjekome tekli. Džep, pramđer, otac, tako da. Sam sebe, u destercu. I odnio sam ja u Sarajevo, oni su mene doveli u Sarajevu da se malo kao sprdaju sa njima. Ja kažem, moja je pobjeda. Nemojte se ljuti, neka svi znate. Moja je pobjeda ovdje, ljudi.